mu mupira w'amaguru w'u Rwanda ndetse no mu yindi mikino hakunda kuvugwamo ruswa, ariko biragoye kumva uwayihamijwe ngo anakurikiranwe n'inzego zibishinzwe. Iyo ukurikiranye umupira w'amaguru w'u Rwanda usanga uko imyaka ishira hakomeza kuvugwamo ibintu bisa n'umwanda, birimo amarozi, ruswa, ubugambanyi n'ibindi. Nubwo ibyo byose bikomeza kuvugwa, ruswa ni icyaha gihanwa n'amategeko ndetse leta y'u Rwanda yahagurukiye kukirwanya yivuye inyuma. Gusa iyi ruswa ivugwa muri siporo biragoye kumva uwayihamijwe cyangwa se yakozweho iperereza ryimbitse ngo hanatangazwe ibyarivuyemo. Mu Gushyingo umwaka wa 2019, umuyobozi w'ishami rishinzwe gukumira no kurwanya ruswa mu rwego rw'umuvunyi Gashumba Jeanne Pauline yavuze ko bashobora kwinjira mu mupira w'amaguru mu Rwanda mu gihe cyose bizaba bigaragaye ko habamo ruswa mu makipe. Yagize ati, mu makipe naho tujyamo iyo dusanze harimo ibyuho bya ruswa dutanga inama, ariko nanone iyo dusanze hari ibyaha byakozwemo biri mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi dukora iperereza ryimbitse. Twasuye amakipe atandukanye, twatangiriye kuri AS Kigali y'abakobwa n'abahungu, twagiye muri Sunrise FC, twagiye muri Mukura Victory Sport, tuzajya no mu yandi atandukanye. Abo twabakoreye raporo ndetse aho bishobora kugaragara ko habayemo ruswa dushobora kubyinjiramo. Ingero nyinshi zitandukanye zigaragaza ko umupira w'amaguru wamunzwe na ruswa zikomeje kwiyongera uko imyaka ishira, ariko nta muntu wigeze ahanirwa kuyitanga cyangwa kuyakira, nubwo hari benshi bemera ko bayihawe cyangwa abandi bakavugwaho kuyitanga. Dore impamvu 8 ishobora gutuma R.I.B yinjira muri ruhago nyarwanda. Musanze FC iheruka kuvugwamo ruswa. Mu kwezi gushize, nyuma y'uko Musanze FC itsinzwe na Gasogi United ibitego 4-1 mu mukino wabereye kuri stade ya Bugesera, Seninga Innocent watozaga iyi kipe yo mu majyaruguru yavuze ko Musa Ali Sova na myugariro Dushima Umugenzi Jean bahawe ruswa na Nsanzumuhire Dieudonné usanzwe ari perezida w'abafana b'iyi kipe ngo bitsindishe maze uyu mutoza yirukanwe. Muri iyi kipe kandi ubwo batsindwaga na AS Kigali FC 4-2 mu mukino wabereye kuri stade Ubworoherane, nyuma yaho hahise hagarikwa abakinnyi babiri barimo Nyandwi Saddam na Samson Ukwechuku baketsweho gusheta betting cyangwa match fixing maze bakitsindisha. Kabiri mu mwaka wa 2018 Mukura Victory Sport yavuzwemo ruswa. Ubwo Mukura Victory Sport yageraga ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro cya 2018 yawukinnye Tafite Bukuru Christophe, icyo gihe waketsweho kurya ruswa y'abayobozi ba Rayon Sport FC. Ubwo uwo mwaka w'imikino warurangiye, Bukuru Christophe yahise agurwa na Rayon Sport, yakiniye umwaka umwe mbere yo kujya muri APR FC. Mu mwaka w'imikino wa 2019-2020 mbere y'uko shampiyona y'icyiciro cya mbere isubikwa, habanje guhagarikwa bamwe mu basifuzi bagiye bitwara nabi ndetse bamwe mu bayobozi b'amakipe bagatanga ibirego muri Ferwafa bavuga ko basifuriwe nabi. Gatatu, Mvukiyehe Juvenal na Karekezi Olivier bavuze ko hari abakinnyi ba Kiyovu Sport bahawe ruswa. Mu mukino Kiyovu Sport yatsinzwemo na Marine FC ibitego 3-0 mbere y'uko shampiyona isubikwa mu mpera z'umwaka wa 2020 muri iyi kipe yambara icyatsi n'umweru havuzwe byinshi. Karekezi aganira na radio B&B Umwezi FM yasobanuye ibijyanye na ruswa yavuzwe muri Kiyovu mu mukino yatsinzwemo na Marine FC. Icya kane, abakinnyi ba Rayon Sport baketsweho ruswa mu mukino wahuje ikipe ya Gasogi United iherutse kunganyamo 1-1 na Rayon Sport FC ubwo basozwaga imikino y'amatsinda mu kwezi gushize. Hari bamwe mu bakinnyi bashizwe mu majwi ko baba bahawe amafaranga n'abantu batamenyekanye ngo bitsindishe uyu mukino. Aha bahera ku ikosa Kwizera Olivier yakoreye Nzitonda Eric wa Gasogi United rikavamo penalty. Aha kandi bavuga ko abakinnyi nka Manase Mutatu ndetse na Sugira Ernest bihesheje amakarita atukura babikoze nkana, aho bashobora kuba bari bahawe ruswa ngo biheshe ayo makarita. Abasifuzi basigaye bakekwaho kurya ruswa. Mu mwaka wa 2020 warukuriye komisiyo y'abasifuzi muri Ferwafa, Gasingwa Michel yasabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha R.I.B ko rwakurikirana ruswa ikomeje kuvugwa mu mupira w'amaguru
biciye mu basifuzi basifura mu byiciro byombi. Icyo gihe Gasingwa yagiranye ikiganiro na Radio 1 avuga ko asaba urwego rwa R.I.B kuza gukora iperereza kuri iyi ruswa ivugwa mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Yagize ati ndasaba ninginga ngo R.I.B ko yadufasha ikaza gukora iperereza kuri ibi bivugwa mu makipe yacu no mu basifuzi kugira ngo ababikora babiryozwe kandi babishizemo ingufu. Ndahamya ko hari abafatwa kuko ibyo bintu birahari, ariko gufatana umuntu ibimenyetso simusiga nibyo bibura gusa, ariko ruswa iratangwa. Iyi ni Bisanzwe TV, kanda subscribe niba utarayikanda, unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Naho ubutaha.